nti bino ebyekibiina tubize kumbali nze abaana bakoya bulido ndino nasakaina lemu yemwe kwagawa ifabe niyo pio sakaina niyo pio kuirawa nga tujye ku meza ndala nafulekera kuba anda bingi nakuleka kuba balaisi reka kuba abantu bakadeidei twete mu omutindo twete mu ebeyi tukama 7 tukwenda kintu wanosinga bazo cyana inkobye mba wani kino cyo kisimba kinsongeti nti baba tukwenda shapa chonka bako mawo aya anti cyoli kwende cyashe yamati kisoboka mu government eri bale boli ko baba amafuta bacyangwira nga kitandika singa twena abaze yabali we bisereyo bacyangwira bakigemerawo tomana twali bayitambwire nakyo ayo butyo kandi busoga yefuge ekirungi nga Uganda nga busoga eri mu Uganda nga abasoga kugana abasalawo nti buti ifo tuli kwekolera kino kiyinza obutasoboka ekirungi tukujja mu kalulu ate president wange Kyagulanyi namwandulire ntekateekeno yayikiriza kasitaga wapea de papa president alitu shefe yamasanyalaze 10% baba kyabazinga adigeme aire mu muzindo aire mu muzinzi nga ni mwene mu nga baba alagira nti tukwenda idwalire eruuka lyazimbwa kasana didiriwo baba alagire nti namutuma kye kiri kulumeyo nti bigudo bifu bakule greda ntukwenda hamgana mutukwenda referral hospital edesendo kadonkedo kandi busoga even referral hospital yo mulembe nge ku level ya national referral hospital ate bunya bugana bachefuna referrals dondo na national kawempe batawo national referral hospital kirudu anga bani mulago lwachi ye kirudu be kawempe tiyaida no busoga era kira kuba kolembeze mulonda mu buya kyoko berati wategera lwachi kirudu eriwo ni kawempe mga dibate don ne Kampala ati dire branch da mulago wali wo mweduzo mu mulago ene widwalo lyekawempe lyaliwo okidi bali somosa bakanti buti libe isaga lya mulago ni kirudu yaliwo bakanti anga we tulina ni kirudu gali ga KCC bagafuula ga mulago bagagaita ku national referral so idinda wazamu iduzo ati nebiri mu kiwandiko ati adikobera nti bino twagadaze kino notinga andikogera kirunda notinga ebintu byo bakokozi bati okusinga okwenda okuwoda kubino nti tuli bubi kyobani kwadifanigira kire kyamusanyalaze ndi batu efe bekolere ku bene baba kuba kye kisoma busoga rifalo efe esebenkereire tuji boosting eyidinda dondi bujiridiganga ndo boosting dire mahamani tulekere okuwoda ekiwandiko ekyo kya miko 17 tine ebizibu bya ebiru mu busoga ebizibu nebyo ayi byakuwoda enda kubanga turuberera ntulero mololo baba tuyambe nzikwenda busoga ba independent ko busoga ngayiga erine ekyayi kyobugayiga ekyatuwe bakatonda nga tikya muntu natuwaire osanalaze esinga abantu bano bagezi banayungako twayogerera ensonga eno yonketi ibindi bitu yakabuye okuwoda kyakutiisa okujja ni bereti yo tyuvala kakofiira ku katyo mu meeting y'abakulembeze b'omubusoga nga bali kwandulira Mzee Museveni ebizibu byaibwe nga bw'oli otyo owanike bwamukono omukwe nti munanze ekindeese babisomye birungi byona byona n'ebizibu byaffe mu busoga ayi solution neeno kwabutiwe gy'olina n'engeri nti bivaawo bitya Shamiru oba benda binabaye n'aremu abasoma ekiwandiiko muzeeyi tiyabayo nansonga gyabona eri mu makulu ensonga yagibona yakoba ali kwira mu gwokutaano byanakola kabikolera kyova imwe mwana ye mu state lodge ebyemwe yabanamawulire yabikolera kwa wene bwali butono akayimgano omukozi w'eiwanga asobola buli kimu ky'abayenze ayakikolera kwawo ibanamawulire okuba obukaire 10 ni costa n'ebiri n'ekitono Shamiru n'ekitono so likwenda nkwize mu kibalo ntemateme milioni 10 ne kitono tekitono Shamiru ali akuba nti omuntu yategeke program eyo oba appointment eyo ali mu kwensa era abgana amlinga chunda adaisa abantu bano kamwe mu kwensa ebi yabikolako yes nera ya boda iganga yachivinga makatono kozo oboyidukire nsano nga kibaleta boda ndino ebitongole ebibawola piki nga bitugende bibayiba kujja omuntu ajja okumaliriza ng'epiki y'obukaire obusatu agimalire mu kaire 10 kalala eyali ensonga nkulu ino gavumenti batayingiremu abantu ebifu bajja kufa mabanda omuntu wa epiki y'obukaire 2 olukulembanga obukaire 5 bagitwala anga epiki ento za bukaire 3 eyo nsonga nkulu ino
Era government yawe tewe isira. So ngaze muzana yoli nti all in all basa batibijjakola. Lwaki okitwala nti bile tibijjakola abakulembeze bayino bye baasa kale bye mwasa banga abakulembeze bombusoga president bye mwenda akoleko ate wakoye bya boda nti bo baafunamu kubanga byaliwo mu municipality yaba ate yo obunanga atakinga action ayensonga ngeme sore mugere pulitwe mubikole kwawo tiyabalinza muntu kayi mulinde omwezi je ninge obunanga atenga ensonga nothing lwaki banaga sente wachi banaga sente oli kumfuna mwa musibi nkyana akola akikolera kwawo chatakole akubati era ifu kitabo kye bakubba kyapeje code 3 ekyo bamala buseera